kitchen robbery again. Check i-course lapha mamkhula kakavumi check ibhuti engikhaza lipapa lodwa nsangeke la ngifuna singa sihluthula baloni hluthu cheese hluthu nyati tuma mayonnaise hluthu tamati hluthu rama hluthu wellington hluthu alcohol hluthu yaqala iprocess ngathi rama ngathi cheese ngathi baloni ngathi alpani azayiqale lento balona ngivamile kudlala ngayo ngaleyo ndlela mina buka lento ngigamla njani wangi-invite kini sathi balona ngayibeka eqeleni ngadonsa burotho ngalanze rama ngayimajarina laphana ngayifaka qasa ngayibeka kahle tsatsa wena cheese vula lento ngibathe ngiyavula ngiyayiphonya ngaqine ngiyivulile ngayibeka kahle yebo ngiyibeka ngamnanzi njani ngabe magician tomato beka ipaloni etulo phinza lenye cheese ngasho ngavala ngesingwa yathi musinawe mukhwa kumele ahamba clean alanza lokuyitoaster lapha within 2 seconds ngabe sengiyivulile faka le bread laphana uthi ulinzele lenye dwa ngidla 2 kuphela la mfana plaka lapha ngalayitha mfana ngashaya umtansonyana shaya mtansonyana ngakhumbula ukuthi kumele ngende sauce ngathi mayonnaise faka yona kuqala ngabuya ngathi Wellingtons landzela ngayo ngafaka wena mustard ngaqina ngayo ngabangena ngasho sengikhipha lapha ni toast yami seyiright phela ngithi ngiyayibamba mnukelelo kuphela ngithi ngiyayibamba ngasho kodwa ngayikhipha eqinini ngayisika le cake buka lento wena Hush Karamime, have you seen my wife? Angaqedzi buka lento wena angayirinkhukhuza baba